салом, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 20 май. Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, дар душанбе амнияти минтақаро бо раиси ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ кард. мо ба мавзӯи таъмини оромиву амнияти минтақа таваҷҷӯҳи хос зоҳир кардем. осиёи марказӣ хонаи умумии мо аст. лоиқ намеояд дигар таҷлил аз 80-умин зодрӯзи Лоиқ Шералӣ, шоире ки дарду армони халқи худро рӯи коғаз дар меовард. баҳор омад, наомад лоиқи мо, наомад шоири мо. ва дар шаҳри Кӯлоб нимпайкараи овозхони зиндаёди тоҷик кароматлои Қурбон қомат афрохт. сафари расмии Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, ба Душанбе бо имзои 7 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталифи ду кишвар ба поён расид. ин нахустин сафари раиси ҷумҳурии Қазоқистон дар шароити пандемия ба Тоҷикистон мебошад. барои Юсуфӣ мегӯяд имрӯз дар мулоқоти президентҳои Тоҷикистону Қазоқистон ба вазъи амниятӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ дар пасманзари хуруҷи нирӯҳои ғарбӣ аз Афғонистон таваҷҷӯҳи бештар шудааст. Қосимҷомарт Тоқаев, раиси ҷумҳурии Қазоқистон, пас аз дидору мулоқоташ бо Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, гуфт амнияти минтақа пас аз хуруҷи нирӯҳои эътилоф аз Афғонистон як мавзӯи аслии баррасӣ бо ҳамтои тоҷикаш буд. Особое внимание мы уделили актуальным аспектам обеспечения стабильности и безопасности в регионе. мо ба мавзӯи таъмини оромиву амнияти минтақа таваҷҷӯҳи хос зоҳир кардем. осиёи марказӣ хонаи умумии мо аст. имрӯз бидуни воҳима мешавад гуфт, ки тақдири минтақаи мо ҳал шуда истодааст. дар ҷаҳон муқовимат миёни бозигарони аслӣ дар ҳоли афзоиш аст. иқтисоди ҷаҳон дар вазъияти ноором қарор дорад. вобаста ба пандемия, ноустувориҳои сартосарӣ меафзояд. мавзӯъҳои терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, ҷинояткории трансмиллӣ ва вазъи бади амнiyatӣ дар Афғонистон нигаронкунанда боқӣ мемонад. Транснациональной преступности вызывает беспокойство тяжелое положение дел в Афганистане. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, низ гуфт бадшавии вазъи амниятии Афғонистонро мушрикофона зери назар доранд. ба қавли ӯ, зеро пас аз хуруҷи нерӯҳои эътилоф аз Афғонистон вазъи амниятӣ дар ин кишвари ҳаммарз бад пешгӯӣ мешавад. Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин Қазоқистонро аз ҳамкорони аслии тиҷоратии Тоҷикистон унвон кард ва гуфт, бо вуҷуди пандемияи коронавирус дар як соли ахир ҳаҷми гардиши мол бо ин кишвар боло рафтааст. Последние годы Казахстан прочно утвердился на втором месте среди основных внешнеэкономических партнеров. солҳои ахир Қазоқистон дар миёни ҳамкорони хориҷии иқтисоди Тоҷикистон мутмаинона ба мақоми дуввум расидааст. Қазоқистон ба таври суннатӣ яке аз воридкунандагони аслии ғалладона, орд, гази моеъ ва маҳсулоти нафтӣ ба бозори Тоҷикистон маҳсуб мешавад. гардиши мол миёни кишварҳои мо дар соли гузашта сарфи назар аз пандемия тақрибан ба марзи $1 миллиард расид. За прошлый год, невзирая на пандемию, составил почти $1 миллиард. дар интиҳои дидору мулоқотҳо ҷониби Тоҷикистону Қазоқистон дар бахши равобити хориҷӣ, мубориза бар муқобили маризии сил, дар бахши фарҳанг, саноат, инноватсия ва татбиқи тарҳҳои муштарак оид ба таъсиси низоми тақсимоти молҳо, созишномаҳо ва санадҳои ёддошти тафоҳум ба тасвиб расониданд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. рӯзи 18 май аз 80-умин солгарди Лоиқ Шералӣ, шоири шинохтаи тоҷик, таҷлил карданд. ин маҳфил бо ҳузури садҳо нафар аз мардум ва шоирону намояндагони мақомот дар шаҳри Панҷакент баргузор шуд. ҳамкорони мо дар ин рӯз аз дӯстони шоир ва адабиётшиносон пурсиданд, ки чаро бо гузашти солҳо шеъри Лоиқ Шералӣ кӯҳна намешавад. баҳор омад, наомад лоиқи мо, наомад шоири мо، عاشقی ما. دوستان و هواداران لایق شیرالی، شاعر نامور تاجیک، 21 سال با زادروز او را به او جشن میگیرند. رفتن لایق برای من رفتن یک نسل عاشق،
یک نسل به ننگ و ناموس، به قول خودم یک نسل تشلاقی شهرآفر بود. لایق شیرالی 20 می سال 1941 در روستای مزار شریف پنجکند به دنیا آمده 30 ایون سال 2000 در 59 سالگی درگذشت. دوستانش میگویند در این مدت نام لایق شیرالی و شعرش نه تنها از زبانها ناافتاد بلکه هرچی بیشتر در محفل‌های شادی و عزا و لحظه‌های غربت و جدایی صدا می‌دهد. من روزی محبوبیت شعر شادروان لایق شیرالی پیش از همه در آن است که به مسائل عاطفی و اجتماعی در پیوند یکدیگر توجه کرده است. دیگر پهلو و راز مقبولیت شعر شادروان لایق شیرالی البته در شاعرانگی بیان او و غناوت زبان شعر او است. شعرهای لایق شیرالی از جانب ده‌ها سراینده سروده شده است. هوادارانش و هم ادبیات شناسان نوشته های او را ماندگار توصیف میکنند. همیشه یک شعر رو یک شعر ورد زبانی من بود که میگفتم آسمان و تمام جرم فلک بر سر آن کسی فرو ریزد که بیتابد زی روی مادر روی آبرو را چه آب جوی ریزد. و همون سالها نمیدونستم و همیشه جستجو میکردم که کی بدین بزرگی توانسته است که تجسم مادر بکند. پیوندانش میگویند که او همیشه در اندیشه ایجاد بود. بیشتر هنگامی که کل خانواده آرام خواب میشد بعد از آن فکر میکنم بعد از نصف شبی ها چون آرام بود فضای خانه و من فضای شهر گویا که همون روزه تأثیراتی که داشتند یک سرجم میکردن و بعد از نصف شبی گویا که به ایجاد شعر مخصوص میشدند. واقعا اگر بگیم که اون تخیلات شاعری همیشه در باطنشان بود و حتی برای از خاطرشان نرفتن در یک کتابچه کیسگیشان همیشه کمی بیش ثبت هم میکردن. برنامه را ادامه میدیم. روسیه اظهار امیدواری کرده است که همپیمانهای آن در سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یا سپاد پایگاه آمریکا را برای برآوردن نیروهایش از افغانستان در قلمرو خود جای نخواهند داد. در این باره دیروز سرگئی ناریشکین رئیس خدمات کشف خارجی روسیه در صحبت با شبکه یکم این کشور ابراز داشته است. ضمناً امسال رهبری دوره سپاد بر عهده تاجیکستان از دیروز وزیران کار خارجی عضو این سازمان با درخواست ارمنستان در دوشنبه جمع شدن نیزا در قره‌باغ کوهی و دیگر مناقشه‌های منطقوی را به بررسی گرفتند. در همایش دوشنبه وزیران کارهای خارجی کشورهای سپاد یا سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان را تشویش‌آور عنوان کردند. بررسی مسئله در پاسخ به مراجعت ارمنستان جریان گرفت که به فرق از آذربایجان عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی است. سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی با نگرانی و خیلی جدی جریان وضعیت در منطقه‌های مناسب ولایت سیونیکس ارمنستان را نظارت می‌کند. این وضعیت و هم مراجعت ارمنستان به سپاد جهت حل مسئله در این نشست بازتاب یافت. ما وزیران امور خارجه خیلی مشکوکانه وضعیت پیش آمده را بررسی کردیم. در رابطه با وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان اظهار تشویش جدی هم کرده شد. البته اقدام‌های جانب‌ها برای خودداری از استفاده نیرو و حل صلح‌آمیز مشکل استقبال کرده می‌شود. رهبر سپاد یا سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی جزئیات نداد و نگفت در این بابت کشورهای عضو به چه قرار رسیدند. همچنین در این همایش درگیری اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز بررسی شد. با قول دبیر کلی سپاد رعایت سازش‌های دو کشور در پس منظر دونمای وضع افغانستان خیلی مهم است. ما جریان توافقات بین تاجیکستان و قرقیزستان و آرام شدن وضع در مرز این دو کشور را استقبال می‌کنیم. در این مسئله سازش بین رئیس جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان را جهت به اعتدال آوردن وضع در مسئله منطقه‌های بحثی باید مخصوص قید کرد. درگیری‌های مرزی میان کشورهای عضو سپاد در پیشروی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدید به مرزهای جنوبی این سازمان عنوان کرده شد. گفته شد در این رابطه تصمیم‌های گرفته شده‌اند. در مجموع ما به اندیشه مشترک رسیدیم که تقویت مرزهای جنوبی سپاد خیلی مهم است. در این راستا تدبیرهای ضروری اندیشیده ایستاده‌ایم.
бо вуҷуди хушбиниҳо ва эъломияҳо коршиносон саҳми паймонро дар ҳалли низоъҳои байни аъзои он номуассир хонда мегӯянд, ин созмон борҳо заъфи худро дар чунин ҳолатҳо ба намоиш гузоштааст. созмони паймони амнияти дастаҷамӣ марҳила ба марҳила собит кард, ки натавонист ба ҳадафҳояш амал кунад. ҳарчанд он ниҳоде аст, ки бояд ба таҳдидҳои амниятии кишварҳои аъзо расидагӣ кунад. ин созмон нишон дод, ки наметавонад вақте дар кишварҳои узв буҳрон пеш ояд, ба он расидагӣ кунад. аз ҷумла дар соли 2010 ин созмон натавонист ба муноқишаи қавмӣ дар шаҳри ӯши қирғизистон мудохила кунад. гузашта аз ин моҳи апрели соли ҷорӣ сипат ба низои марзӣ байни тоҷикистон ва қирғизистон, ки ҳардуи ин кишвар узви ин созмон ҳастанд, чорае наандешид. мо ҳамчунон дидем, ки кишвари аъзои сипат Арманистон дар моҳи ноябри соли гузашта бо Озарбойҷон вориди даргирӣ шуд ва ин ниҳод натавонист коре анҷом диҳад. созмони паймони амнияти дастаҷамъиро кишварҳои пасошӯравӣ дар соли 1992 таъсис дода, ҳоло Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Тоҷикистон, Арманистон ва Белорус узви он ҳастанд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ бо ҳадафи тақвияти сулҳ, амнияту устуворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, ҳифзи дастаҷамъии истиқлол, ягонагии марзӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узв таъсис шудааст. чанд вақт пеш ин ниҳод изҳор дошт, ки дар ҳалли низои миёни Озарбойҷону Арманистон саҳм гирифтааст. дар ин созмон нақши асосӣ ба Русия нисбат дода мешавад ва ба ақидаи бархе аз таҳлилгарон ҳадафи он нигоҳ доштани нуфузи Москав дар қаламрави пасошӯравӣ аст. сокинони шаҳри Кӯлоб имкон пайдо карданд, ки дар баробари шунидани оҳангҳои мондагори Кароматуллои Қурбон, овозхони зиндаёди тоҷик, хотираи ӯро бо гузоштани нимпайкарааш пост доранд. Пардабардорӣ аз рӯи нимпайкараи ин хонандаи маъруфи тоҷик ахиран дар рӯбарӯи коллеҷи санъати ин шаҳр, ки низ ба номи Кароматуллои Қурбон аст, анҷом шуд. маҳмудҷон раҳматзода дар ҳамин бора нақл мекунад. нимпайкараи Караматуллоҳи Қурбон, сарояндаи маъруфи тоҷикро баъди 29 соли кушта шуданаш дар Кӯлоб пардабардорӣ карданд. ин нимпайкара дар назди коллеҷи санъати ба номи Караматуллоҳи Қурбон бозсозӣ ва қомат афрохт. хонавода ва фарзандони сароянда мегӯянд бозкушоии нимпайкараи падарашон ба оилаи онҳо як рӯзи хосе хоҳад буд. ростигап имрӯз дар оилаи мо як рӯзи хушбахтӣ аст, як рӯзи хурсандӣ аст, чунки имрӯз ин коллеҷи ба номи падари бузургворам шодравон Кароматуллоҳи Қурбон боз дубора ба таъмир баромада имрӯз хушбахтона нимпайкараи онро гузоштанд. коллеҷи санъат соли 1989 дар Кӯлоб таъсис ёфта ва баъди як соли марги Караматуллоҳи Қурбон, яъне соли 1993 номи ӯро гирифт. соли 2019 ин коллеҷро унвони ҷумҳуриявӣ доданд ва ҳамон вақт Эмомалӣ Раҳмон дар бозкушоии бинои нави коллеҷ ширкат кард. то вақте ҳастем номбардори падар ва номбардори миллати азиз ҳастем, чун падари бузургворам. Караматуллоҳи Қурбон, сарояндаи машҳури тоҷик, соли 1992 баъди бозгашт аз тӯи арӯсӣ бо аъзои гурӯҳаш аз ёвон кушта шуда буд. он замон Караматуллоҳи Қурбон ҳамчун овозхони саршиноси тоҷик ба ҳисоб мерафт. бо гузашти 29 сол аз қатли Караматуллоҳи Қурбон, ҳола ҳам садо ва навозишу оҳангҳои ӯ дар интернет хомӯш намешавад. ин овозхон ба хайр буд. ин матлаби охири барнома имрӯз буд. ташаккур аз якояки шумо, ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ кардед. чун ҳамеша аз он хабаргузоришҳои дигарро метавонед дар сомонаи Радиои Озодӣ зернишони cw.ozodi.org бихонед ва гузоришҳои видеоӣ бошад дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube гузошта мешавад. то мулоқот дар нашрҳои баъдии барнома, худо нигаҳдори шумо.